Little alien, ha? Gimana tadi mama kasih tahu? Coba. Coba. Love you abang. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini aku sama abang lagi OTW mau ke dokter kandungan. Jadi ini sepertinya kontrol kedua terakhir, kayaknya gitu. Jadi kontrol kedua terakhir itu biasanya per 3 minggu. Nggak seperti waktu di awal-awal per 5 minggu kontrolnya. Jadi memang 3 minggu yang lalu mama habis kontrol dan ini kontrol lagi si baby. Jadi hari ini adalah baby date. Terakhir itu si abang juga nemenin, tapi hanya sampai di parkiran doang. Sayang banget karena nggak boleh. Karena emang nggak boleh ditemenin di dalam. Itu kan nggak seberapa besar ya tempatnya ya, praktek si dokter. Jadi memang harus datang sendiri. Dan ini ditemenin abang lagi. Kebetulan juga dia lagi free. Tapi ya lagi-lagi dia mesti nunggu di parkiran gitu. Terakhir itu sih memang pas kebetulan abang ada janji juga di kota. Kayak gitu ada yang mau diurus. Jadi sekalian deh. Terus sekarang ini mama udah masuk di minggu ke-32. 8 minggu lagi aja, ya ampun 2 bulan lagi tuh si baby udah nongol dong. Gak berasa banget ya waktu berjalan. Terakhir kontrol ini mau kasih tahu kalian kalau si baby itu beneran sembunyi. Jadi di perut mama ini, di kulit perut itu, di atas itu dia hanya memperlihatkan punggungnya. Jadi kepalanya tuh nggak kelihatan, gendernya nggak kelihatan, nggak ada yang kelihatan, geng. Jadi foto baby pun mama nggak dapet. Bayangkan nih si baby ini sembunyi mulu dari awal ya, susah ya. Susah banget mau di fotonya gitu loh. Ya Udin, ini kita udah OTW. Bentar lagi kita sampai. Semoga mama bisa ngefilming. Maksudnya ada yang bisa kelihatan lah gitu, entah mukanya kah, tangannya kah, gerak-gerak terakhir itu kakinya dua-dua di kepala begitu ya, tangannya juga dua-dua di kepala. Pokoknya si baby tuh salto gitu dalam perut. Ya semangat. Nggak apa-apa sih nggak dapat foto gitu, yang penting semuanya sehat-sehat, detak jantungnya bagus, fungsi ginjalnya terakhir dilihat bagus, terus air ketuban juga mencukupi. Apalagi ya, pokoknya banyak deh yang dikontrol. Dan hari ini hujan dong. Hujan. Oh ya, mama dulu waktu au pair, mama tinggal di daerah sini. Jadi pemandangannya tuh bagus banget. Kalian lihat tuh gunung-gunung, danau tuh di bawah. Dan mama tinggalnya di kastil. Kayak kastil gitu, rumahnya gede banget. Terus di sini tuh ada lapangan tenis tuh. Lapangan tenis. Dan kastilnya ini. Ini dia kastilnya. Itu kamar mama tuh yang di bawah. Tuh. Ini abang cepat banget deh. Alles hinein. Aber das ist dieses Mal ganz extrem, gell? Man sieht nicht mal die Hände oder so, gell? Die sind dahinter. Und schaut alles hinein. Die Hände, die Füße, alles schaut hinein. Hey, cool. Das ist die blödeste Lage überhaupt. Ja, nein, es ist wirklich so. Da ist der Rücken vorn. Ja? Hey, und cool. es schaut alles hinein. Der Rücken ist da vorn. Die Nase sieht man noch? Ja, weil das Gesicht schaut zu Ihnen in den Bauch hinein. Sehen Sie da ist der Rücken. Ja. Das ist der Nacken und alles schaut hinein, auch die Hände und die Füße. Oh mein Gott. Drehen Sie sich einmal zu mir herüber, vielleicht dreht sich dann der Kopf ein bisschen auf die Seite. Auch nicht. Ja, das ist die Kopfschmerzen. Das probieren wir jetzt auf der anderen Seite. Jetzt nochmal auf die andere Seite drehen. Das ist nur da ein Auge, das schaut so von der Seite. Jetzt gleich.
Und noch dazu ist der Mutterkuchen an der Vorderhand. Da ist jetzt die Hand. Ah, da ist die Hand. Da drunter, da schaut, da ist der Kopf von oben. Da ist die Nase. Sieht man. Oder? Da ist Ja, da ist die Nase, aber das sind Hände und Ding ist da ist die Hand vom Gesicht. Kennst du das? Ja, ja. Mas Stupsnase, ne? Aber da, so ist die Hand. Schafft das nicht, kommt nicht hin. Es ist fast im 2D besser. Ja. Gell, da ist Das Auge. sieht man eher, ja. Ja, ist eher. Nase, ja, Mund. Haben Sie sehr gefilmt? Ja. Jetzt bewegt sich. Da ist wieder Auge. Da wäre das Nase und da der Mund. Das ist besser geht es fast nicht, gell? Ja. Aber jetzt kann er sich, glaube ich, ein bisschen was vorstellen, gell? Mhm. Und das ist nämlich der Fuß, der da oben ist. Also Ist auch der oben. Schenkel, ja. Oh mein Gott. Die Füße sind auch oben. Zuerst war es fast besser, gell? Mhm. Aber ein bisschen was haben sie jetzt, Ja, oder? ja. So, Zumindest sieht man die Nase. und die Haare. Die vielen Haare, gell? 2100 Gramm. Jadi ini mama udah kelar kontrol dan kita hari ini, ya ampun, jadi hari ini tuh usaha banget untuk ngedapetin wajahnya si baby, foto si baby. Jadi mama tuh tadi harus baring ke kiri, baring ke kanan biar wajahnya kelihatan, dan ternyata dia itu masih posisinya kurang bagus. Jadi di sini tembuninya dia, terus posisinya dia di dalam itu tuh kebalik. Jadi yang kelihatan hanya punggungnya, ya kan? Nah, kepalanya itu di sebelah sini, mukanya di sini nih. Jadi tadi mama harus nyamping ke kiri gitu, biar kelihatan mukanya gitu loh, demi-demi. Terus dapat foto ini satu-satunya. Kalian lihat mukanya, kalian lihat itu hidungnya, tuh. Dan dia tadi ngencop gitu, kayaknya di video ya. Lihat. Gerak-gerak gitu. Terus satu ini tangannya di depan mukanya. Habis itu dia posisinya jelek lagi dong, kakinya langsung salto ke kepalanya gitu. Dan kata dokter udah kelihatan banyak banget rambutnya, udah panjang katanya rambut. Di hari senlang. Feel. Nih, lihat. Nih. Little alien, ha? Ya ampun, gemas. Gemas banget. Sayang, hari ini kita bikin baby bed. Baby bed? Hari ini baby bed ya? Ja. Udah lah, Ja, cicil. Oke. Dan sekarang kita udah di rumah lagi. Kita bakalan lanjut ngebangun baby bed. Ini kita di kamarnya Bang Kocik. Tuh, ini dia baby bednya bakalan kita bangun.
Tuh tilamnya di situ, mungil banget. Tuh. Ini bukan baby bed baru ya, gengs. Karena ngapain juga kita beli baby bed baru ya kan? Tuh ada gini bekas kakak-kakaknya gitu. Jadi kita nggak perlu beli yang baru. Ini Pak Marpaung yang bangun. Hey. Wow. Ayo, mari kita bangun. Gimana bangunnya? Iya, baby bed. Lupa udah. Lupa ya. So cute ya. Wow. Next time Zoe yang pilih, oke? Anak jadi baby. Spielen. Ya. Kamu mau cari mainan? Kericik gitu. Ja, Mama, ich hatte doch gestern bei Video habe ich gesagt, ich wünschte Mama hätte ein Baby. Und dann ist das in echt passiert. Blue. Iya. War das Gott? Hat es Gott für dich gemacht? Hat Gott dich gehört, glaube ich, Zoe. Ja. Mari kita bangun dan ini siapa yang sembunyi? Tok tok tok. Wir haben immer gemacht, dass Tok tok tok. Gott eine Hand hat und ein Bein. Und es gibt, aber die haben manchmal gezeigt. Semangat, Pak. Baby bobo di sini, babynya. Mit dem Baby schlafen. Oh, kamu mau bobo sama baby? Iya? Mama, Papa. Loh, kamu mau bobo sama mama, sama papa, sama baby. Kamu nggak bobo di sini? Hah? Kocik. Kayak gitu, Kocik. So? Mama, das so? Iya kali, kayaknya gitu. Das? Das? Iya, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Und das auch da? Iya. Da, Papa ist richtig. Abang Kocik tahu ya cara bikinnya ya. Abang Kocik bantu. Iya. Louis gemas. Baby bobo di sini kecil ya. Ya. Sudah seperti ini bednya, dibalik. 1, 2, 3. Pas. 1, 2, 3. Iya pas. 1, 2, 3. 4, 5, 5. Prasangka kita bakalan nimang-nimang baby lagi ya ampun. Si abang udah gede nih. Iya. Iya. Aduh. Iya. Terus di sini lagi 1. Da braucht man Iya. 2, 3, 4. Ih, jabir kali. Iya, 4. Aber wo ist der Leiter? Es gibt keine Leiter. Baby klettert nicht. Sayang. Leiter? Dia nyari, dia bilang, dia bilang mama tangganya mana? Karena dia pikir si baby nanti naik sendiri ke tempat tidurnya kan. Hoi, baby kan ya nonit laufen. Babynya belum bisa jalan, mana bisa naik tangga. Kamu tuh pun Hore, udah mau jadi. Teamwork sama papai. Gimana? Nah, Ayo. Tren tuh ya. Coba mama lihat. Wih, pinter. Lagi? Gimana? Ini. Genau. Anak laki. Gerak. Bravo. Bisa. So, lagi. Pinter. Supi. Sudah face? Loh. Copot. Kocik, copot. Bilang copot. Copot.
Malu dia di filming mulu ya sama mamanya ya. Dan sekarang kita gantung si ini nih, si box ini. Jadi untuk ganti apa? Ganti diapersnya, untuk tisu basahnya di sini. Papa waktu Taruh. Gimana tadi mama kasih tahu? Coba. Lidahnya biasa aja, Pak. Iya, cobain. Bisa lagi. Ini babynya, biar nanti kalau udah bisa nonton YouTube ngeliat nih seberapa excitednya Abang Kocik bantu mama bapaknya ngebangun tempat tidurnya dia. Ya, Kocik ya. Sudah. Kayak mana? Ya. Good for baby. Iya, tuh kan. Tisu basahnya di sini, nanti pampersnya juga di sini. Gemas ya? Gemas. Sekarang kita tes taruh tempat tidurnya di sebelah tempat tidur mama. Kenapa kok? Cium-cium babynya. Aduh. Gemas banget sih si abang ini. Love you abang. Super gemas. Okidoki, kira-kira jadinya seperti ini. Sekarang mari kita dorong ke kamarnya mama. Tapi abang Kocik yang mau dorong baby bednya tuh. Pipip. Ada baby. Baby. Hati-hati, ini tangga nanti. Ayo. Ini mama's bed, sebelah bednya mama. Yeay. Tuh, jadi kan babynya bobo di sini. Yeay. Loh. Nggak bisa. Das ist schon so schwer. Iya, Louis udah berat. Das Mama pink. Dan ini udah tinggi paling maksimum, tapi nggak ketemu ya sama tingginya tempat tidurnya mama. Tuh kalau dimepetin kayak gini loh maksudnya. Bisa sih, aku di belakang masih ada space ya di belakang meja. Tuh. Tapi nih kita taruh di kamarnya abang Kocik aja lagi. Oke, terus nanti kalau babynya udah lahir dan tempat tidurnya fix di sebelah tempat tidurnya mama, bakalan mama kasih lihat kalian fungsi untuk goyang-goyangnya gitu. Tutut. Jadi dia bisa ditransport ke sana kemari. Kayak gini, tapi ini sih masih mau mama cuci ya. Semuanya. Matrasnya dibersihin, ini juga kita cuci. Ih, super gemas. Ya ampun. Memang rezeki dari Tuhan itu nggak diduga-duga ya, gengs. Ya ampun, semuanya udah kita hibahkan ke keponakan. Kita nggak punya barang-barang baby. Oh, super cute. Gemas-gemas banget ini. Baby girl atau baby boy itu mah sama aja juga. Doyanannya pasti safari-safari gini kan, lucu-lucu gitu loh. Yang penting warnanya tuh netral begitu loh, putih, abu-abu. Sekian dulu gengs vlog kita kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye. Bye. Papa, kemana? Sini, Ya. sini. Bilang dulu bye-bye. Sarangi. Papa, Kamu lagi makan apa? bilang. Kocik makan apa? Bakso. Bakso bilang. Bilang dulu. Apa itu? Bakso. Bye, gengs. Bye. Makan.